I da se dobrodošli u novi video. U današnjoj epizodi imamo Ome TV, gdje su bio na Ome TV za 100 sabova specijal, tako da možda počnemo. Ovaj ti je pravi. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Trebamo igrača za naš klub NK Croatia 78. Tražimo, jer sam ja profesionalni scout, tražimo igrače. Ok. Pa kaži stat. Znači, naravno imam original Rolex, znači to dokazuje da sam ja profesionalni scout. Ja isto. Znači, trebamo igrače, ako jeste li vi igrač, sudac... 3 sata kasnije. Sudac ili, ne znam, možete biti... Much later. Znači, imamo 3 stvari, znači, koje nam trebaju u našem klubu. Ako, možete mi reći što vi inače radite? Pa, ja dosta igram. Ima za lopte i suce, samo igrači. Znači ja igram, uglavnom. U redu, Ti koja pozicija? Igrač. Molim vas ime i prezime. Dobro. Mobitel. Broj telefona. 098 098 762 762. Pitaj za poziciju koju žele igrati. Znači, koju poziciju želite da igrate? Ima? Koje pozicije još imate? Znači, sve slobodno. Trenutno je sve slobodno. Mislim, imamo mi igrače, nego tražimo... Nisu dobri. A little longer than a few minutes later. Par su nam se oslijedili i tražimo bilo koju poziciju, jer ćemo igrače na trenersima napraviti da odgovaraju svojoj poziciji. Tako da... Aha, u redu. Koja je pozicija? Pitaj koju pozicija? Koju bi poziciju? Napad ili vezne? Znači, napadački vezni ćemo vas staviti. Može. Napadački vezni. U redu. Jel imate možda... Kako pitanje? Kako pitanje za naš klub? Ili ovako općenito? Od koje godine postoji? Pa trenutno mlađu selekciju imamo, ali treba nam seniori su nam trenutno tako da bi igrali pod seniore. Aha, može. U redu. Senior, mislim, možemo vas jedino staviti u juniore, ako je to jedina opcija. Niste toliko dobri. Pored seniora, jer nisu toliko dobri kao ostale mlađe selekcije, tako da možemo nekog progurati, znate, prešvercati. Da, može. Tako, senior ili... Gdje za godište i to? Junior. Datum rođenja? Koje ste godište i datum rođenja? 2008. 2008. 5. mjesec. 15. 15. Recimo da je mladi Jamal. Da on novi Jamal. Čuo sam da trenutno u kojem klubu igrate? Ja sam trenutno u Mlado Šemovec. U redu. Čuo sam kako se priča ako će vam vaš talent ići toliko dobro da ćete možda čak i biti novi Jamal, jer on trenutno sa 16 godina radi čuda. Tako da rado bih htjeli da vas primimo u naš klub. Trening vam je, danas je 14. tako da bit će 17. okupit ćemo se sa novim igračima
i U redu. vidit ćemo kako igrate, vidit ćemo vaše skillove i kako igrate generalno na terenu. A vi ste menadžer ove ekipe, Da, ja sam ujedno i menadžer i Jedno i trener. predsjednik kluba. ujedno sam i trener i kasnije ću da budem najvjerojatnije i direktor kluba, pošto direktor kluba je stariji i I ako je potrebno mogu biti igrač. Penziju. da, tako U da redu. I ako je potrebno Imam samo još jedno mogu biti pitanje. igrač. koje pitanje, gospodine? English or Spanish? Later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. U redu, hvala gospodine. Hvala vama. Vidit ćemo gdje ćete da igrate i uživajte. Hvala, vi isto. Doviđenja. Doviđenja. Znaš Zapamtite, šta? u utorak je trening. Dogovoreno. Samo koje je ime kluba? NK Croatia 78. U redu. Hvala. Hvala. Hvala, doviđenja. Daj Lijep stop, pozdrav. stisni stop. Odlično si ovo, odlično. Kak se zvao lik? Da. Dobar dan. Znači, tražimo igrače sa NK Croatia 78 klub. Tako da, Gledaj i čelo. molim vas, trebao bih vaše ime i prezime. A si je vidio čelo? Cijela, dvije ruke mogu stati. Isuse. Moja Karina more 300 njih da stane na to čelo. Jel neko? Jedva čekam kad moja majka dođe tu i otpre mi vrata, znači kako će to skandal da bude kad vidi mene u odelu. I to će biti highlights. Dobar dan gospođice, trebamo igrače za našu žensku Igračice, selekciju, kreteno. znači za klub NK Croatia 78, ako je moguće, treba ih vaše ime i prezime od vas dvije. Sad. A čekaj, za što? Trebamo igračice za seniorsku ekipu Za nogomet. kluba NK Croatia 78. Nogomet. Nogomet, To je naravno. nogomet. Naravno. To je nogomet. Pa vidiš, Pokaži sad. Mene sjebalo koleno. Pokaži trebalo sad. bi se igrat. Shvatite to da ja sam povjeren menadžer i ovdje je naš direktor, jer naravno imam Rolex, tako da ovo je sve povjereno. Da. Plovila sam. znači- Znači, Plovila sam. svaka čast. Treba nam, znači nama nije bitno jeste li ozlijeđeni ili niste, nama je problem bio Dobit to ćete što plaću. dobit ćete naravno plaću, znači plaća će biti naravno visoka, jer naš klub je vrlo profinjen i vrlo uspješan. trenutačno, znači sljedeće sezone će ući ženska ekipa u prvu žensku HNL. Što treba? Slušaj nam. Dobra, oprezna bitnu stvar. Što treba? Koja je plaća tamo? Ne, ukri. Htjela si ime i prezime, jel tako? Da. Ok. Jel ti mogu reći samo ime? Pa, što nije u redu ako da ti mi prezime. Naravno, ovo je sve povjereno, naš direktor se slaže s time, tako da. Ok, Imaš ja sad. sam Milka. Kako? A malo mi je Milka. glupo ime. Oprosti, ali vama je kriva. Ja sam Milka. Ma, ja ću vama da kažem, meni se Prelijepo to ime. ime previše sviđa, tako da ne morate se Hvala. brinuti ako toga, jer naravno u našoj ženskoj ekipi niko vas neće zezati oko vašeg Diskriminirati. imena, jer naravno tamo su sve odgojene nogometašice. Ok. Uglavnom, ja sam Milka. Ovo je Zdravka. Znači, ovo je Zdravka.
Dobro. Pitaj jesu to sestre. Okej, Um, oprosti, uzrela me. Pitanje, Ja prezime. moj direktor kaže jeste li sestre? Ne, ja sam Milka Jeste Zdestarić, lezbe? ona je Zdravka Vinjidić. Kako ste rekli, moj vas? Daj pitaj jesu lesbe. Jesi vidio ovo? Isti sam htjela igra Age of History 2. Sada. Piše ću da nisam imala. Žgala igra Age of History 2 sad. Moramo biti Ovo mi je ozbiljni. bilo zadnje mliko, tata mi se nije vratio s mlikom, ovo mi je bilo zadnje. Joj, žao mi je. Pričekaj prijatelju, samo sekund. Evo U redu, stavit ću mliko. Pričekat ću. Kako se ti zoveš? Ja sam vam... Zdravko Mamić. Mogu Ja sam vam... Menadžer, to je naš direktor nam je nešto rekao, nasmijao sam se na to. Znači ja sam vam menadžer Zdravko Mamić, ali Zdravko ljudi me Mamić. zovu Željko. Znači to je moj nadimak, dobio sam ga po tome što sam doveo sjajne igračice na naš... I želju za igrom. Želja za igrom. Ajme kralj, možda sam odvadila. Ne čujete se. Neki je Ozbiljno. kvar. Ozbiljno. Ne čuješ me? Me sad čuješ? Ona je upravo dirala po nosu pa usta. Evo ga, popravilo se izgleda. Jel čuješ? Čujem. Dobre. Ona jede šmrklje. Znači, cijeli krevet mi je od mlika. Možete vi to... Nisam, ja sam ovdje profilni menadžer. Naravno, Pitaj za broj. te stvari su naravno nebitne jer ako dobijete vašu poziciju u igri, možete, znači nećete vi morati krevetinu zbog mlijeka, neko će čistačice morati. Aha, čita, aha. Znači, slušajte, ako dobijete plaću, to Brate, jest ako kosa mi je u dobijete... mliku. Pa to vam je Kosa mi je dobro cijela. za volumen kose. Ja misliš da mi stvarno trebalo menko, sad nisam dovoljno napuvana. Razapeću se. Ma, u redu je... E, Ma, u redu je, Željac. Milka. da zovem... Zapeća se mi ime. Kako se ti zove, zaboravila sam. Ja sam vam Željko. A Zdravko Mamić. Ja sam Da, Zdravko. možete me zvati Zdravko Mamić. Željko, zato što dovodim želju za igru. Nisam mogla izgovoriti. Otišlo bi iz mene. Znači, trebao bih klub u kojem ste prije Kralju, igrali. slušaj me. Ne morate... Igrače. Samo curi. Tako, ja tražim i igrače za naš klub, tako da, za našu seniorsku ekipu. Naravno. Pa se ne pojete mliko. Naravno. Živija, brat, živija. Plan Božice šalice. Wow. Reci, a sad je ljeto. Nisam... Ne, nemamo. Ona Kak nema izgledate? ljetnih šalica. A otkud si? Ja sam vam iz Karlovca. Glovke. Znači, NK Croatia 78 je naravno iz Karlovca, tako da ne bi mislili. Znači, Pitaj za keks, jel ti možeš dobiti? Ti si iz Karlovca. mogu ja dobiti keks, da, ja sam iz Karlovca. Hoćeš s mlikom ili bez mlika? Bez. Sa mlikom. Evo ga, čekaj. Pitaj jel može iz njenih ustiju. Ajde, čekam da ti kažeš šta. Pitaj.
Čekajte, molim vas, Prošao voz, brate. dajte mi opet keks. Čekaj, aj, ovako. Što? Močin. Mhm. Ovo ti je domaće mliko, ja ga muzla iz krave. Evo ga. Izmijenio si se. Ona je svoje mlijeko izmuzla. Malo mi nešto Daj gliče. pitaj, daj pitaj. Daj pitaj, jel to baš njeno mlijeko? Nešto mi direktor kaže. Daj pitaj. Daj pitaj. Daj. Evo ih. Željko, šta želiš? Ženske. Ženske. Dobar dan, trebali bi Ja. igrače za, znači igračice za klub NK Croatia 78. Ako je ikako moguće, trebali bi ime i prezime vas. Sat. Pokaži sat. Naravno, ovo je sve provjereno jer imam naravno Rolex ovdje i našega direktora, tako da možemo da počnemo. Molim vas, ozbiljnost bi trebao ovdje. Ovo je ozbiljan klub NK Croatia 78. Planiramo osvojiti ligu. Planiramo osvojiti, upali smo u treću županijsku. žensku nogometnu ligu. Znači, trebali bi igračice. Bilo koja pozicija će biti u redu, ali prvo trebali bi ime i prezive vas. Ja ću biti golman. Naravno, to prvo trebamo vidjeti na prvom treningu koji će biti u utorak. Ali moguće. Znači u Karlovcu jer je... Ovdje je neka veza pukla i izgubili smo i one su najvjerojatnije skipale, tako da idemo na sljedeći. Trebamo ime i prezime i trebamo broj na koji da se javimo, da sve organiziramo. Gdje trening ste rekli? Znači u Karlovcu. Plaćen je put, plaćen je put. Plaćen je put, naravno za taj trening. Imat ćete plaću ako padnete. Kako molim? Kao se prespava tamo ili? Pa, na 7 dana. Ako treba možemo davati i smještaj u hotelu. Ako treba za neka... Europa. Dobro, da to živimo u Rijeci, tako da nismo baš blizu. Pa dobro, ali ako padne imat će plaću. Naravno, i dobit ćete i plaću ako uspijete da upadnete. Koliko? To sve ovisi o vašim sposobnostima. Minimalac je 500. Minimalac. Slušajte, ovo je ozbiljno. Znači, minimalac je 500 eura za igračicu. Na 2 tjedna dobijate 500 eura. Ali to je minimalac ako se iskažete. Ako se iskažete da ste... Vi možete dobiti maksimalac. Da ste igrač koji će savršeno da odigra poziciju, možete imati čak i do 2000 eura plaću. Joj, Željko. A možete svaki tjedan ili? Pa to se možemo sve dogovoriti kada će se raditi znači taj kontrakt, znači kada će potpisati sa klub, znači ugovor, znači aj prvo i najbitnije trebamo vaše ime i prezime, broj i klub u kojem ste igrali. Ili barem klub u kojem ste zadnjem igrali da vidimo vaše statistike. Jer... Mogu ja rukom, ja sam odbojkašica. Može. Onda vi možete igrati kao vratar. Može vas staviti pošto ste odbojkašica, a za vas, za ovu drugu gospođicu... Savitljiva je. Može biti zamjenski golman. Pa može biti zamjenski golman. Koji si ti menadžer? Dio ozbiljnost. Ozbiljnost je ovdje naravno.
Vi meni malo ličite neprofesionalno. Ja sam vam profesionalan, znači ja sam Ja vam, se zovem- zove se Dokumente, Zdravko pokaži. Mamić, Nemoj ništa. Pokažite nam svoj ured, prvo i osnovno, svoj ured. svoj ured. Pokazat ću vam zapravo sad, imamo ovdje Ja. da pišemo, imamo... Koliko već imate i mene zainteresirana? Već znači, 10, imamo, 10. trenutno imamo već oko 10, što je već skoro prva postava. Ja ne mogu nego s tim naočalama. Tako da... Pokaži sobu. Niste mi pokazali svoj ured do kraja. Pa evo Odlično ga, sam. ovo vam je naš direktor, onda Joj, je naš možda što ja gledam. imamo ovdje, vas promatramo, ovdje ste vi Ti to naravno. streamaš? Ne. Ne, Okreni kameru. evo, okrenuo sam kameru. Evo, gledajte se. Jebote. Zašto ja nasim? Gledajte, ovo je ured, evo ovdje Jel su streamaš? naša vrata. Dobro, boli me briga za vrata. Ozbiljno pitanje, molim ozbiljan odgovor, iskren 100%, ok. Može? Lega. Au. Ne streamam. Nije ni zašto pitala, jel bi- streamaš? Zašto bi uopće streamao? Znači, ovo je, mislim, ovo se snima da bi ovo se moglo pregledavati kasnije, jer ovo sve naravno odlazi u arhive nogometnog Sigurnosne kluba mjere. i pod sigurnosne mjere NK Croacije A 78. čekaj, a koji je to nogometni klub? NK Croacije 78. Ja nisam zainteresirana, činite mi se ako neozbiljna i neprofesionalna Ajde, daj ime i osoba. prezime. Ime i prezime, molim vas. Ovo nepoštivanje prema neprofesionalnosti može vas koštati vaše ekipe i to vam ulazi u prednost ovoj drugoj gospođici. To vam košta minutaže. I... Teja Kikić. Kako, molim vas? Teja Kikić. U Da. redu. Od ove... Mogu vam dati ime prezime ove Ja gospođe? nisam zainteresirana. Može. Ajde, Lana. Ne. Lana. Evo Lana. Dobro, znači Lana. Slušaj. Lana Nikolić. Ne. Mhm. Da. Znači, trebamo znati ako ste igrali u nekom klubu ili ako ste igrali... smo odboj. Dobro, da čujem klub da vidimo statistike koje ste imali. Jer to Klub sve... je privatan. Aha, znači zove se odbojkaški klub privatan, znači. Pogledajte server. Daj, molim te, pogledajte server. Molim smiješak na vašem licu. Pogledaj. Pogledaj server. Nikolić. Smiješak. Daj, Nema ovdje pogledaj nikakvih server. Pogledaj server. Dajte Baš mi... su vam cool naočale. Hvala. Trenutno mi direktor nešto posao, ako ikako mogu da vam to pokažem. Dajte mi samo sekundu. Da, znači... To je Lana Nikolić. Da, to kaže direktor da je to Lana Nikolić. Znači, ja mogu dobiti broj da mogu kontaktirati u koliko sati je trening. Naravno dobit ćete smještaj, ako putujete iz daleka, plaćamo put. Imate i kupalište blizu. Ja sam vam javna osoba, možete me naći na Facebooku pod mojim imenom. U redu je... Reci, našli smo je već. Samo dajte... Našli smo vas. Evo ga, našli smo vas. Tako da, evo, samo da zapišem. Znači, trening će biti u utorak. Će biti. I vidit ćemo kako su od vas dvije, kako su vaše sposobnosti. Slušajte. Što? Slušajte, ako vam ja padnem preko lopte, ja vas samo pokušavam
Impresionirati. Da to. Kužimo mi to. Kužimo mi to, mi to poštujemo. Znamo da to se svima može desiti. Greške se dešavaju, naravno. Najboljima. I najboljima se greške dešavaju. Ali ja sam najbolja bez grešaka. Onda znači da to nije greška, nego jednostavno skill. Savršenstvo. Znači, imamo Facebook, dobro. Imamo igračice. Vidi za mail. Email. Trebamo i vaš mail, ako je moguće. Mail vam je moje ime gmail.com. U redu. Jel ima točke i brojeva? Jel ima točka i brojeva? Ne. Zapravo ima. Ajde onda reci. Koje molim vas? deakikic11 gmail.com. U redu. Hvala, znači bilo mi je drago što se vas upoznao, znači trening je u utorak, mi ćemo vas nazvati ili poslati ćemo vam poruku na Facebook gdje ćemo vam reći za trening na kojem ćemo vidjeti, vidjeti kako igrate. Trening je utorak. Znači trening je u utorak, da ćemo vam satnicu. Danas ćemo vam popodne poslati informacije. Molim vas, ne budete neozbiljni. Ja sam vam ozbiljan. Ja nisam zainteresiran. To više nije pitanje jer imamo vaš kontakt tako da ćete doći. Ako neki napirat ćemo vas. Dobro, a moramo se rukovati. U redu. Daj reci ovo moje. Reci moje! Čekajte, moramo još nešto riješiti prije nego što se rukujemo i oprostimo do treninga. Znači, transfer će vam biti kada vidimo vaše sposobnosti. Minimalno je... Što? Slušajte, znači vi imate čast da imate nas Teu i Lanu kao goste, tako da molimo 100 eura prije nego što dođemo na trening, zato jer mislim da je to ipak mi smo javne osobe i to je nekako jedino pošteno. I reci ako se ne pojave da ćete ih kidnapirati. Daj, nemoj. Direktor kaže da će biti posljedica ako se ne pojavite. 100 eura. 100 eura. Dobro, ali se prijavite. Znači, prvo prijavite se, naravno, mi ćemo vas kontaktirati i dođite, naravno, dobit ćete vaših 100 eura svaka, naravno. I to je bilo sve, dođite u utorak, da ćemo vam informacije. I molimo hotel sa 5 zvjezdica na 10 dana. Naravno. Ali nema takvog u Karlovcu. Morate sobu napraviti za nas dvije, znači jedna soba za nas dvije. U redu. Jel imate još neko pitanje? Da. Što? Vaše ime i prezime? Ne. Zdravko Mamić. Ili ti ga Željko. Ili ti ga možete me zvati Željko. I to je moj nadimak jer sam ga dobio što sam igrao neka Croatia 78 i... Doveo si Želju. Umirovao se sa prek 500 golova. Što, molim vas? Pitanje, je li streamate? Ne. Jeste li ozbiljni? Da. U redu, vidimo se utorak, doviđenja. U redu. Opa, bravo. Bravo, boss. Imamo za jedno 8. Salto.
Nadam se da ste uživali epizodi, ako jeste, nabacite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!